Okay, class 8 ta anju ki topic sawa dikhalana factorization re ra factorization ki chapter number 14 NCERT lokten re. Okay, ta anju ki chapter dikhalana factorization la na nima anju jangsar ra khatama la ra factorize na khatama expand chora ani ta dilo dikola anju ki thambo topic depend na factors of natural number la na hala rangchung thang na ra ni rangchung thang na digola example chikena china 30 doing china ra 30 gi khisi rang di gi factor chena ni ma anju chini chupa jang charra 30 gi factor di class 6 le jang re rang jo ani khar chire thangshi number 1 ra 1 multiplied by 30 khora rang chik chira ani dinashi shimba khari ore 2 multiplied by 15 ra ani shimba yo 2 jila hare 3 ra 3 khaju se dure 3 10 sa 30 ra ani shimba 4 dumna na yo mara ani 5 jila 5 multiplied by 6 30 ra ani 6 multiplied by 5 ani 7 na yo mara ani 8 na yo mara 9 yo mara 10 kora range tiza sa ani level yo mara 12 13 14 15 tiza ra ani 16 17 18 10 ra 30 kora range chera 17 18 19 this samane ma 30 multiplied by 1 दिखा चुरे अनि 30 ra therefore factors ra of 30 di khari chhirela na 1 2 3 5 6 ra ani shema khare 10 ra and 15 and khare 30 itself. Which is factors of algebraic expression na gilai khala term use la hola sa expression na khala hola na dinang expression na khala hola gilai variable yugyo ani sheba khari yugyo na penaje na example expression ji example 5xy na 5xy na dinang constant do ani variable do kima la khare operators yora penaje na multiply sign yora 5 multiplied by x multiplied by y le digo operators yora the di ruinga china pension di factor di khandi chile na pension 5xy chikdo 5xy di onju ma expand china factor china khatam na khandi thi 5 multiplied by x multiplied by y tira to thadun di gal thadu khatame yore na yo mara di mi di ladi gola khalo na 5 ra 5 che ani x che ani y din sama khala na r dile chik khalu na ta thandu khatame mena dile chik khalu na r I r r e d u c I b l e r irreducible factors of khare 5xy ki khala na irreducible factor chikrelar ko ju therefore la ne re so la ne chik par house are irreducible factors of khare 5xy yamna so much in this chipotini do the main the go chue chudre yigse la rounds of factor khatam algebraic expression the factor thilana kang di chibu thishin do inji mi di one line di thigo es yumare ko chu se di gela rounds o ani go chue thunda la ni gela thi yo the next penetration rounds lokti gi thio do nga chinara nokti gi thio ra example question chik penetration 3x ra ani x plus 2 dus inte da lokti la rang example question now NCERT na la the dila dikola the dikha and system ko rena na thamung 3 gi factor khaje 1 dang 3 gi factor khare 1 dang number 3 khona rang mat chang mara 1 gi thigo yo rena thigo yo mar chibu chang 35 dele 1 gi thigo yo ren thigo yo mara khajin na 1 di number changma gi khare term changma gi khare factor na le gor ko chise di note na la di thigo da hosa the dila dikola ani 3x la de di khatam na hajile 3x and x plus 2 la di ma factor china haje 3 multiplied by x multiplied by the main dil the x plus 2 la di gola ko bracket na da bracket na da di khare konyam du khitwer so that means khandi thena na thi wikabla ani pranyam do x plus 2 la du stier ko su se and dil di gola last la khati la na 3 che ani x ani and x plus 2 are khare irreducible factors of khare jirena 3x bracket
x plus 2 gi factorial ko chu se chi ko ji kyang to next theo ji example ji la na next theo ji ra lokti example question ji te la na 10x ra 10x and bracket x plus 2 bracket y plus 3 do singa china the example ji ra in the example ji la china the di ma khatam na 100 khatam ge 10 ki factor khar chhe re ngzo 10 की factor 10x ra ani x plus 2 ani y plus 3 le digola 10 की factor khaje re khatam na 5 multiply by 2 10 chera ani sheba 1 the thigo yo mara ani dije la khati re bracket x plus 2 and bracket y plus 3 ko chu sa ho se deduce t and therefore chi chi kyang ani khare 5 comma chi chi kyang ra therefore la nei re so la nei re ani so la nei re ani 5 che number chi khare 5 ani 2 ani shemba khare yore ani x plus 2 ani y plus 3 are chi irreducible factors are irreducible factors of khari ki factor and irreducible 10x ra bracket x plus 2 bracket y plus 3 digare irreducible factor ta thadu indil ha khatame yoran khatame yo marila khising azu du sin shaga china and 10 1 multiply by 10 china khatame yora 10 di 5 multiply by 2 china irreducible factor di chherin chheng mara 5 multiply by 2 5 che 2 che ani dus chin thina 5 multiply by 2 x plus 2 and bracket y plus 3 dus thina azu dikhaje irreducible factors chher ko chu se irreducible factor and handu yanta go ni further factorize che yo mare lor this example thangbo niwa sumba yelai dus chin thi ko chu se ta anju next topic dikhan na common factor dikhan de se o mera ta thangbo ni common factor de se thangbo ni gelai algebraic expression ki example chikra example chiktora 2x plus 4 तो दिन sama rounds log the example question ni dalo ncrt ta beneficial na de algebraic expression chik thi sa din alo la operators sang do constant do and variable do ta dik sama din sama complete you din sama combine chini you get la khala na algebraic expression da din alo term ni do ko ju se ta dila digola thangbo gi na 2x chik do odi factor 2x factor na khatam na 100 2 multiply by x chira next step the 4 की factor छे 4 the khatam na hajer 2 multiply by 2 dije la hajelan ta dik tere ni common tier house number khandi the khandil na term ni the common common ta beneji ne therefore 2x plus 4 ta di ma khatam kyo the khaja so 2x the khatam ne ngol khara so 2 multiply by x ra plus 4 the khatam kyo the ngol khara so 2 multiply by 2 ta dere ni ne common dikhar do 2 common da 2 and tinang lo khala so then 2 ma thena khala x ti class x ti and plus sign di ma shi del 2 chik del common ti ba sut la ti ba lo ga ko 2 chik class this ti dusre ko se common factors che thang ha se chewa thang bu di ra ta example new ji gi na benefit na gelai ji thora new di example new dira new algebraic expression chik ra 5xy plus 10x na di gi block ti gi question the example question ose to di chigo ji kyang thagi ni kele khaji 2x plus 4 le equal 2x the ma factor thim ba khatam ba chigo ji kyang 5xy di khatam 5xy khatam na do la thagi ni topic di jang sai ba gele di ni khatam dang la 5xy the hanis khatam gre 5 multiply by x multiply by y chigo ji kyang 10x to the 5 multiply by 2 multiply by x lose khatam ta dijel combine se therefore 5xy thongda 5xy plus 10x which is equal to korani kharchela 5x ki ngazu factor se ko dikhare 5 multiply by x multiply by y and plus 10x ki factor se ko dikhare 5 multiply by 2 multiply by x ta dijel next step dikhar deni ni common khar do korani paral common teacher ni common khar do 5xy da 10x ki common khar do 5x common da 5x common da
dile de 5x common te 5x common te na khalhaso y plus 5x common te na khalhaso ki ma 2 dilhasa 2 dus chin tier hause dus common factors se dang dus next topic dikhalana factorization by regrouping terms ler khande factorization khatama re regrouping lana ta thanda di group na che do di group na tigyo di regroup ser means nyam tigyo di so group pa su jo gya one jo gya penage na pu khalor pu yi majang yi nyam do de ra ani yi jang yi de na loga de na majang yi da gele khajir majang yi da jang yi nyam do shar ra re mare yi majang yi nyam do ni na yi jeng mara jang yi chi ku na majang yi da jang yi nyam do shin de na pa zu ni ge labre che so so ya ga jang thu ra o din do chi go chi kyang de la kha che la na 2xy plus 3 do khore ni nyam do de do ta zu dikhar regroup cher regroup la na the 2xy sub 2xy di khari nyam do shar la na x nyam do shar ko tu se tila digala 3x nyam do shar then the chi chi plus 2y da khari nyam do shar la na 3 di nyam do shar ko tu se plus 3 ta dus chi ni shar ko group chin ko tu se kele ta yin la gyo do ha se ta di je la nga zu khaji la na ta nga zu gi main digala na expand factorize share factorize na khatam la la sa gele ani therefore ra ani to de therefore ani theo di ma shi nga zu gi regrouping chi gyo gi expression di de la ma thi therefore 2xy plus 3x plus 2y plus 3 which is equal to khalana ta di ma khatam gyo di thi dus chin ko ju se bracket na la thi 2xy di ma khatam na ha 2 multiplied by x multiplied by y dus thi ra chi bu ji kyang 3x de hare 3 multiplied by x chi bu ji kyang 2y de khatam na hare 2 multiplied by y chi bu ji kyang 3 dikha ji de khora 3 rang ke chegra ko se ta di je la khora ni ki common de ma te ha se khora ni common khat te la na khora ni ki para la ani x the common da x the common di ma thi and dine x to na x to na hal la so 2 dang while how da ani 2y di ma thi thagi ni ke like common factor se dan lab sound ro chi bu ji kya de la x to na ha 3 chi gul how da chi bu ji kya de 2y plus khatu na rang zo di pha ju sho se we ka la di la tan se o da de la 2y plus 3 da chi bu ji kya pha ju sho le common chi ko 2y plus 3 da khare na 2y plus 3 di thi and the para like 2y plus 3 common to na azul khari side la shaw 1 shaw la 1 t ko je ta the next step dikhal na factors hai ji khorani gi chi bu ji kyang khar da 2y plus 3 de la du 2y plus 3 phaji chol da 2y plus 3 tang ani shemba ji khala x plus dikha da 1 da kisi de la minus 2 do henga china x de la khathela na ani x minus 2 nanti thada de x plus 2 da x plus 2 nanti ta dila diwala dikhar la na therefore and 2y plus 3 da ani x plus 2 di dikhala na are irreducible factors of khare thiola khati ni 2xy plus 3 2xy plus 3 plus 2y plus 3x dusin here how is irreducible factor thadu further going to factorize share na che yo mare la or ko se ta thio di jam anzo factor se we kap la regrouping china lel ha yung good house jam leba pe chuta jam khaji lan thio khap tu che na solve chi answer male yung gur ya di round leba har pe chuta na regrouping che try chi ko se regrouping means such a thing chi rearrange che such a thing so regrouping chi che ma chi rearrange ki blur 2xy the corner 3x thing in pha je choli na chuta rearrange che try chen answer lir ko se dikhal na 2 ko se the factor re la de expression de do chi so anju ki next topic dikhal na factorization da khatame re factorize chere using identity sumba identity third ra identity third dinga juni ma algebraic expression jang sar algebraic expression identity 1 2 3 da ani important useful identity de tin chama jang sar re ini ya ta thanda gela recall chik che den da identity sumba dikhana na juni ma jang sar ra a square minus b square which is equal to a plus b bracket a minus b the identity sumba re mare ra ta dila digola ta dila ta ne thiwa do ra thiwa la na ta penajna
lokti ge example question ra factorize chedi theo de pe khejim bure ra rang theo example jira le lo sto ge le a square minus 9 ra तो दिने केसी थियो इंटे डोलिया छ a square minus 9 नर्दरा 9 de rang confuse ma cha ma do a square minus 9 okay thina a square minus 9 which is equal to ra a square ki sajala khora ra a square rang thi how say a square rang thi ra a din di ni yo la ra a square means color a din di ni yo la ra to che buche 9 la na khala re 9 la di gol 9 ki chap la jo dus chine di gore mare 3 की square दे 3 3 सा 9 दूस छिने दिगोरे मारे रा तंग जुते दूस गोजु से ए लदु वाला दी ngaju khajin na identity sumba gi form gal thura ngaju identity sumba gi position thera identity sumba do the indu gala a di bracket t whole square ga sha 9 gi chabla 3 3 sa 9 di 3 square thini indu gora ta dus cha sa दिखा चले दिन नालो a di da rang sha and b gi sa je दिखा रे 3 दिखा रे b gi sa je ले रा a square minus b square cha b square do cha sa ta this is equal to a plus b da din naलो a khara a khora rang kya ra ge le la sa a khora rang ge indical a plus b khar din naलो la 3 ra a plus b ani a minus din naलो b khare 3 ra answer dus chin ler thang bu question ko ju se le lo the next the penetration next to lokti rangi थियो टी इन द हेरौं त गो या छ इन द अनि चिबुजी क्यान थियो सेम्बा जिंग फैक्टराइज रा थियो सेम्बा जि 49 रा p स्क्वायर दि लोते रां चिबुजी 49 p स्क्वायर अनि 36 त दिन सम रां जो खाले स्क्वायर सम दा 49 दि खरी की स्क्वायर रे रां लेबन ना सम दा 49 दि 7 मल्टीप्लाई बाइ 7 दि खरे 49 रा अनि 7 मल्टीप्लाई बाइ 7 दि खरे 49 छरा त दिले दिगोला थियो द माशी 49 p square minus 36 which is equal to 49 p gi chabla ngjo khatine digor 7 multiply the 49 gi chabla dus tin digor agela ina de rang ta 7 multiplied by 7 multiplied by p multiplied by p lana di thonta chik par re mare 7 7 so 49 p square chora त di gi chabla 7 p square dus tin digor mare ra 7 p square 다가랑 찍고지 그냥 저 49p square 기 잡라 같이려나 7p square 란티 그치 7 7 사 49 라두신 하고세 마이너스 아니 6 36 디 넘버 खरी नी मल्टीप्लाई ताना 36 छर स्क्वायर इन स्क्वायर रूट चैप्टर ना चाहे बाराउंड दिन समा 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36 छरा दिले दुगला 6 स्क्वायर हाँ सेकेंड जो गोमजना गेला जी लब क्यों दी गोने खरे रिवाइंड तंग अनि स्क्रीनशॉट के अनि गेला केजीटी आवसे गोमजना अनि त दिछा छ त दि खरी के फॉर्म गल त a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्म गइ दुगला त दिले दुगल दिनालो ला खचरे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर which is equal to a plus b a minus b रा दिनालो ला a खजरे 7p छेरा a खरे 7p a plus b खजरे 6 छेरा a plus b a खजरे 7 p minus a plus b a minus b रा दोस चिन से कोजु से थियोजिक इंटरव्यूअर त थियो शिंबा ची ज्ञान पीस सी लोआ रो छिया खरे रो ना फैक्टराइज रा दी के थियो दी के एनसीईआरटी लोते के एग्जांपल क्वेश्चन रे कोजु से पेंदजना m चिबुजी क्या गेले थियो टी लोते थियो से गेना गो माथु एतेंदाला 가진 단다 베이직 라서 고야가 최민 고수는 되고 어서 topic declare chane de bor hausa ani tadila dutha dila rounds confuse ma chama power khado raised the power 4 the 4 la du number khari ni multiply tana ani 4 chere number 2 multiply by 2 tana 4 chera the dila digala also del chibuji kya del thi ta tamgen m raised to the power 4 minus 256 ra 256 the number khari ni multiply tana 256 ring ma gela jai ba square root na la rules nim chigela 6 na khachigela 6 ki to gyora sa samno ta 6 6 36 the possible kore mar bad number chung thora han 16 samno ta 16 multiply by 16 khare 256 ra ko se ta dila digala m square da 2 2 sa 4 m raised to the power 4 gi sabla khare m square bracket square dustinate or how say 2 minus 6 256 ki sa chala 16 dinde 16 1 by 16 dikhare 256 chera ta dusti di sabla digas ba goju je ta dinanglo ne e khachire
a di nang lo a khare m square chera b di khare 16 chera a square cha se m square di khare kang cha dok to chik a ra a square minus b khare 16 ra b square ra ta dilo di a square minus b square gi formula di gelangi na go a square minus b square which is equal to khajare a plus b a minus b chera di nang lo la a khajare m square a plus b khare 16 ra a plus b ani khare dijela a minus b ra a khajare m square ra m square la ne re m raised to the power 2 la ne cross the bar or say 100 pronounce chine do m raised to the power 2 minus 16 digas for the t ta daging in dil digas chin jam shine ba ta thanda dil jam shay yore ne so so mik ta jam shay de ta jam shay min do khaji nan thandu expand che di identity sumba na sumba gi form ga se de m do daging in ta di de jigwa cha se daging in m square minus 16 gi thiwa di ding in thang shwe ge le thiwa a square minus 9 de jigwa cha se thiwa da ra ya bo ta m square minus 16 de jigwa cha sa ta dil adu gola thanti di khatame do khatame itu khatam di khare di dus chin khatam di khajare okay m square di marange shu as it is marange shu means as it is means thyo khari imba di marange shu house di le khyo dumar di marange shu m square le di gol di khare a di chere a square minus khare b square ra b square form gal thira b square le di gol 16 gi chabra nga ju dus chin di ore mare 4 से 16 की सब दूस तीन दी हो रहा कुछ से त दिल दी गोला m square minus 4 square दी दूस तीन दी हो रे मरे रा अन दी जेला त खा जेला ना त a square minus b square की फॉर्म गल्ले से a square minus करे b square की फॉर्म गल्ली रा a square minus b square फॉर्म गल्ले दी गोला त अंजु हमगे ती चे बजी क्या m square plus 16 दी मा 16 दिया यो मरा खा जेना अंजु identity third ले दी गोला minus sign दिया रा minus sign but a square minus b square din a dikha jare m chere b dikha jare 4 chera ani a square minus b square ra which is equal to the khar the jikwa chera na a minus b chera din a khajare m ra a minus b ra a plus b dikha jare 4 chera a plus b ani a minus b m minus 4 means a minus 4 so those chine jo hare solve chin on theo di plena dus chin solve chu how say confuse much mother don't get confused okay lamsa thamu this level future chi jam theo di le wake up la identity sumba de la jam solve chin li mare mali de khar khaju nan thamu ngel theo di ro in common den try chi how sa na di na to common den go es mi do jam ya theo in le na common den try chi how say common thing ra an khar answer li ra chalo ko chu se common thing di jela an solve she try chi how se ju ki next topic dikhala na factorize chere di gi form khari gi formula se na x plus khare a da and bracket x plus b gi form gal te ko chu se ta dil du gol thamu ni thiwa di ga ju okay thiwa bene jina factorize ra factorize ra log the NCERT ki question ra re how say plus ra 5x plus 6 x cube plus 5x plus 6 dile du wala kran so nima identity useful identity di shingo ra thamung le yikje od khatu ni re shingi yene mene identity di inji mi thima do jo se identity ma thi ra go ya ga churi and at least kya che ra go jo se ani x plus a bracket x plus b ra which is equal to x square plus a plus b x plus ani khare a b sorry ra ta di chera ta di la di bola di khala na identity chitri ko chu se di khala na identity ta nganzu khare danda thiwa shdo thiwa di ki form gal yor ki mala di do x square di ta sa ani di na le a plus b dikhare 5 re ni a b dikhare 6 ko di na lo la khala na di na lo la nganzu khare a plus b dikha chere a plus b dikhala na 5 re ani a b dikhala na 6 re ko se ta di nang lo la ta de gele full detail kal de she yo do ko se ta di la du la jo a plus b di khar sha sir a the b number sam no ta jo khesi nga jo number di ta
2 plus 3 gap ani 2 into 3 gena chikpa re mare ra chikpa chegra a plus b dang ani 2 into 3 da ran chegra ta ngazu di la di wala ngazu la number dikhar lien la na ngazu da di ma middle term di ma break chi hause therefore ra ani therefore x square plus 5x plus 6 ra which is equal to khatam na ngazu la khara na factorize chi with kap la khatam na di khala na x square da x square di kora rangya ma t x square plus and 5 ki chap la kha thire kelela sa 5 ki chap na ngazu khare a plus b ra ki man di 5 di khare a plus b ki saje ra di na la a plus b le to ngazu khati ke 2 plus 3 thira 2 plus 3 which is equal to x plus 2 multiplied by 3 ta dus tina thenda dog to chikpa chhe di mde x square plus 2 plus 3 dikha je 5 chhara chikpa cha sa 5x ra x square plus 5x plus 6 dara dus tine re dus tine chikpa cha sa wo jin gele khala formula di thi le ra identity di tina confuse chang ma ra solve che le la ko ji ta di je la ngazu khar che la na ta din je la ma expand x square plus 2 digi hare 2 digi x la dus chine chikpa ra 2x plus 3x plus ani khare 2 multiplied by 3 di khare 2 multiplied by 3 means rangesha confuse ma che the rangesha okay ta diji la ngonzu gi next step dikhan na common te samta tere ni common factors dingi ni gele topic la labsa common factor di ma ne try chi and dinanglo ne common khad x ta x common tina khala x chik la ra de x ni chik thena chik la ra and plus dine x chik common tina and di khala 2 la ra plus 2 and plus ra ta tere ni common khad 3 common da 3 common tina khala x ani dele 3 common tina khala 2 la ra plus 2 ta ganzu khatu in de samna ta mod khisi so la rang zo factor che we ka la dele x plus 2 le na chibu chigen dele x plus 2 du sin ma le na chibu chigen ma le na kran di paral 2 ger kra so try chi khol no de so ta go se ta na dele x plus 2 dele yu dele x plus 2 da that means ganzu sti tiger so khare x plus 2 common di ma thi thangmungin common di ma thi and di je la khare thagin gel la gi do x dang dele khare plus 3 di ma thi x plus 3 ta dil di gona dikhar lana factors of khare x square plus 5x plus 6 dus chur ko ju se next question di 3m square plus 9m plus 6 ra dus tana this confusing so ra ine yang confuse kha ko ji mare kran dinang thio dina ya ko ta common te your common din sama number khari ki multiples re da 3 ki multiples re da so nga ju khachi lan common te try chi number khar common te na ha 3 common te ra 3 common te na khala re m square plus 3 multiplied by 3 khare 9 ra 3 3 sa 9 na digala 3m plus 3 2 sa 6 ta dus chin common te ko se ta common te se yela ta di expression di nga ju thagi nge di ta chikpa cha se thangu nge expression se dang di chikpa cha sa ta di la di wala ta nga ju tong do ani m square ta mu nge na ju di chu pu lin try chi expression di chu pu m square plus 3m plus 2 how say ta di la di wala thangu nge la khar che la na khirang zo kela thagi nge ne la sarang thangu nge la algebraic expression di na lo ne nyama jang cha gyo di identity di phe chi how say ta di la di wala identity di phe chi di wala khirang so side la identity di thini sha or da how say confuse ma che tin da la ani di la di wala m square la di wala number 2 dang khare 2 da number 2 le digola 2 multiplied by 3 kima middle term number khari ni domna 3 chher 2 plus 1 domna 3 chhera chibo jikyang 2 number khari ni multiply da 2 khoro rank li 2 multiplied by 1 ta na 2 lira ta di la digola ta di nga ju khari gi formula square la na identity di ma middle term di break chi tamongen middle term di khache 3m la 3m di break chi m square plus ani 3m la digola number khari ni domna 3 chhere 2 plus 1 domna hare 3 chhera and mt plus 2 dikhare 2 multiplied by khare 1 tangna and 2 chhera dele m square so m multiplied by m thine to work ko juse the m square so m multiplied by mt plus
2 digi chibu chigan thaging ne gele thaging ne thisa chibu chigan 2 digi x la multiply tang ani 3 digi x la multiply tang dina chibu chigan 2 digi m le multiply tang ra 2 digi m la multiply tang 2m plus 1 digi m la multiply tang m ko ra ke la plus ani 2 multiply by 1 dus chi ta this chise je la khare chise we je la common ten try chi thaging ne gele la sa ding ne kang thyo de common ten ba dina chibu chigan de le common ten try chi ha se confuse cho in khare gela video di rang zo koni rewind tang ta da ding ye thio tha ose an ko ya chu sang se an tere ni common te ta hare tere ni common khar to m common da m common te na khala m chik la ra re mane m chik te na m chik la ra de m chik m common te na tere ni ge ne m di common te chik te na m chik la de m chik te ma thi an di je la khare next m chik common te na khala 2 la da plus 2 de common thi DJ la chiku chikyaan tere ni khara common tuyon de dele ngingi ni kela elas thagi dele khari yimba nishi phachu shole le try chila saba dele phachu shole khare m plus 2 the try chi m plus 2 thina common de common ko hagu mi de kola 1 thi hause ta ngu di na le dile de kola m plus 2 de common di ma thi ni ga di choda di chu ni ga m plus 2 de common thi an khala m plus 1 ha sa ani m plus 1 dus thi hause ta dile de kola therefore la therefore ngaju khar chena na therefore ngaju thiona khar 3m square plus 9m ra ani therefore ra thong therefore ani therefore 3m square plus 9m plus 6 which is equal to khalana 3m square plus khare 3m plus 2 ra तो दी की सब ना जो खर्च लेना जो फैक्टर रासा फैक्टर दिखा लेना 3m plus 2 दा अनि m plus 1 दिखा रही की फैक्टर ले लेना अनि 3m plus 2 ब्रैकेट m plus 1 दिखा रही की फैक्टर लेना 3m square plus 9m plus 6 दी की फैक्टर ले लर को से तो दी छिता रे मिडल टर्म ब्रेक छिने सॉल्व छिता रे को से सॉल्व छिता इंटर लो ना डाम इंटर रे अन कंफ्यूज मा cha chi house ta dus chine an ngaju thande syllabus na yoge ki topic di an zo re ko se chene ke class 8